kore ke ma hupanga i he ngahi tala whakatapu ko tope, o ku wha o atu pa me he pāngani kai ata mo amu maua ai whainga maari e hoatani, ke o atu ai ho mau pokalama anga maheni i he wiki ko tope, hoata moni te ko tope, ko e tufunga whanua alo au, ai o ku whahoko atu, ko e tau pokalama anga maheni ia o ku atu maupe, pe me heni i he wiki ko tope ko a Sylvester Tonga, i he Vipon Media, ko whiwhia ki tai lerei i he hoatani, a Palofesa, toke tā sa siwa laftani, malo i tau mau e hoatani, pia malo i ke i mau whainga maari e Palofesa, pia me i Australiana, ke tuk taimi ke whakahoko ai Polokalama ko ni, hono tahawha, ai a ku ta whakahoko i he hoatani. Whataonga pia ku moulerei pa mi apina, e kainga ko tau pia ku mo mea mai ki he Polokalamani, mo tolu te mo toku mamata i he Polokalama ko ni, i hao whainga maari e. Malo i tau mau e ahoni, pia malo e lerei e Professor Laftani. Malo bito tonga, e ko whawhetai i he tau a usia ai whainga maari ko ni, pia ko tui pe ku lau maari e lerei pe hoiki, mo tau kāinga, tonga ko tau pe ku mea mai, pia ko e mea lahi whokeni tonga, e tau mai ki he tau Polokalama hono tahawha. Koi. Pia whamalo atu ki he fua e whataruia. Pia kau whamalo me puki he kakai he nau kei mea mai. Moe nau kei talanoa mai. O me ngahi i whehu. Keke, koe whamalu malo atu pe he talamalu o i whanua ko ke hanga o a whakiki. Kai tā ke hoko te ta Polokalama. Koi, malo abito koe i he Polokalama whoki he wike kua osi, na ke talanoa ai ki he nata osi a o whogeni o talanoa i he whare area. Wahe ngahi mawhai, tau ke nofo pe i he wahe koe ngahi mawhai, separation of powers, ka okuta i he whare area he tainimi, o wakai i ai ngahi wahe koe ia, whekaunga aki mo e whetariu aki a ngahi mawhai, tātau te whito ki he tuunga o ki ai whare area. Neong pe iwi ko sina lahi ngahi whanki whehu ina e o mai o lahi ai e ta talanoa ho talanoa iwi ko o si ono tari ngahi whehu ko ia. Ka kore pe e Professor Laftani ke kātaki o hoko atu mua e ta talanoa i he wahe koe ngahi mawhai me wheta ofi aki ko ia. Mo tuunga o totonu ke iai ai whare area i he tufunga whanua koe na e whai e tupo uluaki. Pea moe o mai eni ke tufunga koe na e whakahoka he wafe hongo fulu. Ka koe ai tuunga, maka tuunga to tonu ke iai ho tau whare area, ka lava ke tau so atu ki he wakai atu ki he wahe ngahi mawhai, pea lava ke nau wheta ofi aki, ke aunga ai mea koe na hanga e tupo uluaki o whakawae ki ho tau whare area. Malo apito. Ia, koe ki mua ke u hoko atu. Ko tui pete ki lawe no ki he whiri Palestine ko i Amerika. Ia. Koe uau mahuinga whamamanahi ia. Ko uau mahuinga ia ke demokarati whakalukufua. Mo demokarati whakarepublika. Koi. Aia koe kua maheno e ola aia, ko whialawe atu pe e tonga pia mo kau kainga e ka oiki mea mai. Koe whiria o Palestine o Republika o ko whiri mai e kakakai koe whafufonga pia whiri Electoral College, College whaiwhiri, o hau whataha pepe, pa ngau toi au whangatuku, pa tuku ke heange ai ngā hitālanga ia ke tuku aki i whakalao. Ka koe peto tō nuia ai Palestini lolo tonga, Trump, kene hanga wawe ke he whamawanga. Ka koe mea kou ku asmane whiri Amerika, ka aia i ha taki i Republika Whakademokarati
E ko whainga taki pe e lahi e ne alu ke ne mawahe me koni stuto nene mo lao. I historia o kumalawa ke whai hono whetong. I he whiri, ka pau koe Republic, ka whate makalat, pe ko hano riko abae. Pe ko hato e whainga whonga ane. Aia ka koe tawa maini ke ngai tālanga koe i whai mai ai whiri, mo whai mai e taki ai Palestine ko niu, ka uwha mapaki ai Palestine Donald Trump. Ka kulahi apito hono whakaanga e he kawa ko tuku ke he media ai ngahi tono nou na ne whai me ngahi lea o ikai ke nofo i he whatongia whamolare o e taki mohataha i he demokalati pe me ngahi mea ke kuhoko. Aia koe kulawe ke ai o ku asimai na i kaunga ia ke he liriu. Ai whiri ai kakakai o nau whiri i e Palestini for Joe Biden. Pea ku tawako me ai, ko tui ka pau na e kei whie maari e pe whanua, na e kei lahi pe e ne nofo i he rota konisu tone mo e lao, e kei malama pe ke hoko atu. Ka ku asimai o kuliliu e rota mo e whakaukau o ai kakahai, o kau whatamu e kau ako, o nau pehe, o ku iai ngahi mea lahi, pea o ku kiu mai ngahi mea lahi, hange e whakahoko whakarao ke Palestini, tuku ke e me hanga na ia, o tau kare i koente ne hanga whailo ai whiri, pato isi ke hea, o ku awe ke whamawanga. Seke ngahi mea ko ia, o ku awe ke whamawanga, Aia koe nea ia o ko whiomi pa koe. Pa koe Palestini ia, i he Republika, o ku ikai ke tatau ia moe tui, i he pureanga whakatui parliamentary democracy. Koe Republic, the constitutional democracy. Na whikawaki, o ku na whatau inasi he temo konkalati, ka koe tui o ku ikai whiri, i he constitutional monarchy, ka kufiri e paremia. Aia ka koe Palestini o kufiri. E kakai pe afiri e electoral college. Aia koe ke mahu inga ia. He koe ngahi teke koe me ngahi whakaukau, koe ahi ke tau hanga whiri e paremia, me tau whiri e tui. I tonga, o stuku hake. Nenga o ku tapu whakavisitone pe aku tarisone. Kana e whai a talanoa ia ki ai, ta e whai hano taofi. E ku tapu whakonisu tō nei e Britania, ka koe ngahi uhinga kei na o Slave ki ai. Koe tui, koe whai ke rahi. Koe tui, ka tau pia Britania mo ki tau tōru. O kuno whai a he malu e konisu tō nei mo e lotu whakarisiane na e pani e he otua. Pea koe ikuna ia i he tauringi toto. Pea moe hae ngahi ui. Koe Palestini, o ku Republika ia. O ku ikai ke pani ia e o tua, i he tu koe konisu tone Republika, o tatau moe constitutional monarchy. Wako teu whaamau ke toki talan, mahalo na ostano ke whiri e tui e tonga i he tahau, e kai ke to e lawe ki ai. Ka kou whie ulu i lohu a pe hea tu, pea koe tau hako i tonga, a kulahi a pite ngahi mea i he paremia koni, ka pungoia pa moe kabineti, o kui kai ke fu a mamao, moe umea koe nei whai e Palestine Donald Trump. Pea ku toi lahe na umea, o ku fukai na pito moe mea nei whai e ki paremia ko pekia, o i tu o mehe la hau mo e konisu tō ne. Aia o ku tau paremia lolo tongani, o ku whia tatau ia mo e paremia ko e pekia, e mo Donald Trump, i he whaahinga sipinga tatau. Pea te tau wakai anu pe, ka pau i he te tau te whiri, i he tau whaupa pe hea lota kakai. Ka i he tō he ahoni, o ku alu ke lahiange ai umea,
o ku fai tatawa e poreanga ko ni, o poreanga ko e mo Donald Trump. I e whakau i e kupu i rea ko i ni tonga. O kuna mamaa o me ko ni su tone e mo e lao. Ko tui mahalo o ku whiunga e ku lawe ki ta whako ia, ka ta whoki mai o kuia i e lea na ku ki lawe ki ane nai ka ko whikau ake e ta hao ko ni e wharearea. Ko tui lawa ko he wharearea ki na hanga o whailo ha me mipa. Aia na taki ta kamata tahara anoa ki ai ki mua. Ko e hae o hinga o ku toi whai whamaa wai ai whare area ki hono kau me mipipa. Ta koe whehui koe ia e tonga o ku ina sai a mamani. E ngāhi parliamentary democracy o ku hoko pe whai mea tatau. Pea o ku toi hoko pe i he Republika hange ko Amerika. Ka kuia e u whaunga ko pau ke awe ki he whamau anga hange ko Amerika. Nei hoko ke Palestini ko Nixon, ko Richard Nixon, e osa hono whapongi ko a Palestini John Kennedy. Pea na e hoko ka ewa. Io, anche tokoni o Kennedy o Palestini e tama ko Gerald Ford, e oskoia pa hoko leva fili leva pa maue Richard Nixon. Kana lahe ni ngahi tono no o ofi abito bea hi ngahi tono no o kufihia a Palestine Donald Trump. Kana iku leva whakairo. Whakairo whawharearea, e whakairo ki e whamau anga. E pana iku leva o whakawhis a Palestine ko a Nixon. Ka koe rewa mea mahu inga ai, i mua ke ta hoko atu. Koe mawhai pure, o ku mahu koe e he Palestine Amerika. O ku tānaki me mei tānake mawhai o i paremia, mo mawhai whaka e hau, whaka ngā ue, o i tui, ka tau ia mo me mawhai o i fu Palestine eni koe. Pea toi tuku ke heange, he koe superpower whamamani lahi. Hange tonga koe kulame ki mua, koe tau paremia koe tonga, mawhai lahi au pito o kuiai. E ku mei la, e ku lahiange ai mawhai pure whakangā ue, whakai hau ai he a honi, i he mawhai pure whakangā ue, pe koe whakai hau o kui he tui. Koe tui koe Amerika, o koe mea maari e. O kui kai ngō fua ke whakahu, piri sone, pe ngā pōpura ha Palestine. O ku whakamahau pene ngā he whewhehala ki, wai pe ai whainga tutu uni ki ai, ka kui kai ke whai hano tau tea ngā pōpura pe koe ke hu ki piri sone. E seo ke mea koe au mea maaria o pitoia. E o pe kai ka Palestinia, Amerika, na e tono nou e lava o whai mea koe. Ke ai o whakahu bai ke ngā pōpura. Ko Nixoni, na fufuhoko ai tono nou koe pe whakairo, ki whamauanga, whairo ki wharearea. Ka te urawe ki he mwhai ke koe ni anai. Ai apa koe hoko hoeni, ko Donald Trump ka pau, e whai ai u whakairo mo e tuka ki he ni ngahi tono noro. Koe ki tau iro pe hoko. Ka ku tau hako ki tau tolu ki tau ngā. Koe whehu i whamamani lahi. O ku whihia, ai wharearea lahi, i he nauhanga o toi whamau i pe, ai nau kau me mipa wharearea. Ai ako nea maaria ia, he ku hoko. Ka ku toki kehe, hange koe ni. Ko seria o ku hoko ai. Ka ku pauke ai e komisoni, ko nea koe ni o swhai moia i tonga. Ai kui koe Royal Commission. Ai a koe komisioni whakatu. Ka ku pauke whinangalo kei tuin, i he whakahuhu he pare mia atonga. Koe ni au ke toi whemau ia ke whinangalo kei, koe ni forward beia i he
ko wana seni are ka ko pau ke whakahoko ki ai e pare mia ka pau e whakahoko ka ko pau ke ai e komistoni ia so ka mea ko ia ko pau ke alu whawhamau anga ko pau ke whai ai whetutake whamau anga ko pau ke whai hano fotu e komisoni o mai e kaulo ia e mohakakai matau tau ke nao mai lewa o whaka eke e mea ko tō pēo whakatotoro i whikawaki pēr maha foi ke eisi me mipa whare area. Pēr toki o mirewa uola ko ia ki whare area. O kai ke whamau i whakakatoa e mea ko tō pē i whare area. Kua e whatongia heni o i whamau anga. Ko tau tōru ko i tonga, o kui kai ke whahi ha mea pērehe. Ai ko mea mahu inga ia mahalo ke whahi ha wakai ke ai whonua. Ka aha mau i whare area me mipa, ka koe mau whewhe. Koe le whaihia, ka koe whaihia ia, i he mau rao whaihia. E awe le whamau anga hange koe keisi koe a tui wakano. Ka ko whe, e mau koe, e ka whare area, e whamau i whare area. E koe tau wakai koe e keisi a tui wakano. Ne rege o mia ki whare area, ne whakatotoro ia i tua. He koe hia, whakalao. Koe umamau kau, asimai kau whamau i whare area, ko hana utono no i ngahi whai whataungia whakapotu ngā ue. O koe ngahi tutun whai ki ai, ka koe ke umawao ki ai, ko mea kou mahina mai, koe ke isi koe a tui whakano oia, me ai Royal Commission, i whina angaro kei ai tui pēr mohono whotu, o loto kei kabineti mo pare mia samera aki disporo iwa, pare mia ko ia, pēr whaerea whi whatotoloi, whi ngā ue i tua, o whaea i he malu o i Royal Commission pēr mo i whamau. Aia ka koe whehui whoki o ku whiwahawahe e au, hange pē koe whakakaukoe na tata noa ki ai, Roto pe kabineti o parliamentary democracy i he constitutional monarchy o nau toio pe o pure. I he whare area ka pago ki nau tolu o ku majority. O nau maa toko lahi. Ka koe nga mahini e ko nau tolu pe toko lahi. He koe whahinga mea ia mahu inga ke tau wakai ki ai. He koe kai e lawa ha toko si ia o nau hau o pure anga. O nau hau kabineti. He tau tūku e tau tūku. O kui kai ke lava, ka ko pau ke nau kumi, i he whotwhotu tūku e wae hango fuhu, ke iai hani ihi me he ho eiki, e koe ni ihi me he tau atatai, nā ka pau e kau papatoa, o ku pehe matamata ke te nau kuri anga. Ke nau whai e nau whakatau ho o si, hame ko whakatapuru, ko ngā ke nau malawai ke nau kuri anga. Kakoi sio ke mea koe ni ko Amerika ai Republika. Hange koe foi whiri koe ni. O kei tū koe ni, te kai ke whangatuku kau toko rahe Republika aia i Senato. Madiun koe nau wharea ke olunga mo nau whare ki laro. Toko rahe Amerika ia ai kau Republicans ia. Ka koe hai ai Palestini. Palestini ai Democrat. O kutu datau e nia mo tani ko ena e Palestina i Obama. Na tōrahi ai kau Republika ia i he Senato. Tuku ke ai House of Representatives ai Lower House. Ako mere mau koko. Tupunga koe na e tōrahi a Obama. Matamata e toi pehe mo nko tu e taimini unau ke tōrahi. O kuhanga rewe na tōru ia o poloka. Neongo ai Palestini ai Demokrati. Kai ke lava e a Obama ia, ka pehe ki a Joe Biden, ko ne e te whihangai mo Joe Biden o tatau pe mo Obama. Tō whawhepa kiri mau pe, e ni ngai whotu, me ni ngai whakaukau, me ni ngai whemau, e Republika i he Senato, ka pau ke nau toko naro, ni manoa whāwalo he taimini pe ku ni manoa whāhima. Ka koe whainga e Demokrati ke nau whainga hake nau ni manoa, pe malawa ke hu mai ai toko ni Palestini, Kamala Harris,
E kumarawa ke huma ia whapalani si holo e uvouti. Koe ke ngofua ke Palestini ke huma kaunoa i he whai whatongia e senato. He kui tu aia. So ke aia ko mahuinga pita whai tu separation of power ai whai ake mawhai. Ke ta whaki mea Amerika ke tau sio whanere ki ai. Hake koe talawe ki mua. Ke tau whakaukau i ke ua, ke tau parupare ma ia he hau katoa, ai pare mia mo kabineti o nau te o mai o majority, e nau whaulau pa nau pūre. He ko stala mai e separation, pero ke he whewawai ake mawhai, o ku whepaki e moe. Ako mea ia o ku maaria pita e mea Amerika. He koe tūko e ni, e koe whiangangai pēo Joe Biden ka pau, e toko lahi e pē Republican. Tēne whiangangai pē parapare matatatau mo Obama. E whiu wheheinga ke Vito, whiu wheheinga ke whotua ni ngai whakaukau, e akahi pē he Republica. Tito. Hange pē ko mea koe na si whainga ka ia Obama. Aia koe mea koe. He koe sio ke whoi whiri koe ni, na mawai ua a Republica. Awe ni ia, o mawahina tōru ia mea Trump mo kau Republika ko ia. Nā pēnā tōru ia mawahi i tōpea hoko mo toi vai ai ki he whiri Palestini a Republika. O koni ngau kalamai nau tōru, sai. Nā keke uhinga ia tēnā o nau tōru ia pōpō ma pēka Joe Biden. Whe mau pēnā tōru ia Trump ke aukitua. Tēnā pē whokma pēnā tōru, o whawhepaki pe mo sili pe ke ua pe lava hame aia a Joe Biden i he senato. Ka kou whoki mai ke mea koe ono whailo whawhareare. Pea kou tui koe mea pe o mahu inga ke whai ke ai hatala noa, he koe wakai koe ki ai sio ke foi mea koe ni e tonga. Koe kabineti koe o kunau toi whare area, moi pare mia, kutano ki tonga. Ka kunau te mirewa o kabineti pa nau pūre, na o whaulao. Osko ia pa kunau te kaunau tōria i he whai whakamaau, i hano whakailo whare area. O ke sio ke foi paraparema koe ia ki he whakaukau e separation of powers. O kuna whaia whai whatongia e tōru o ku whehanghangai i he tuu ai wahe o i mawhai. I whakaukau a Charles Monstiki. Nā tui whangai, whakatū mai Charles Monstiki o ngai te whakaukau. Ko ni ai ngā haipure a ngā ke nau ngā au e ki ai. Pake sio koe uhinga ia e he kutara noa, e te koe tau whatongai, koe uhinga na e tau whahau, ke sea tui i he whakatato koni koe pare mia e moe kau a minista me he wharearea. E ko nau nau whaulao, e whaulao e tui. Ko niki proeki mai ke hu mai hafoi mawhahai ke, mawhai whakahau, mawhai whakatoptapo e tui, ko ne hao rewa siri nau tō, ka rewa ai whahinga a wheta awhia ke ai mawhai. E kui kai ke whaulao e tui, o kai ke kau iano whamau a tahi i wharearea ka pau e whai. Ke sio ke tau tai toka ngā, ke tau sio o ku, ke tau whihia. Ke tau whihia i e whoi mea, ko e pūre te whaulao to e whai whamau. Aia koe mea ia ko hanga o whakatoka atu, e mea mai ki ai a hoi, mo tau kai nai, mo ke waka mai ki ai, ki he whoi whatongia e tolu. Nea mo whakangofua he lao mo ko nisu tone. O koe ke mau lelei ke whoi whekau aki ko e ko nisu tone, pea mo e whoi lao ko ni ke nau whai whakamau. E konge ka teo koe te hafoi hafoi te hakupu e ko nisu tone te ni talamai ke whai whoi mea ko ia. Ko ni e whekau aki pea mo e lao whawhare area. Ka te tau te whoki mai te, ko e hae whatongia o e whare area, ko hae une whiri ngau tolu he aho ni. Ku tau alu whakatoa o whahaita. Kana tau whahai iua, ke o
mai e whakaukau o wheta awhiaki ai mawhai i he tu atonga. O kai ke he tu Republika Amerika. E au whenga na tōmea ke whapotua tau e mea kon kouta anoa ki ai. So ka mea mahoinga Republika Amerika ki tau wako mea. O koe te o mai hao e pure i sino pure a koe o Palestini o hao o toi kau i he turuuni ai Senato. Whakamāwana hei au pito fo i sino o e toko taha pure. Ane ko kulale ki mua e solo. Ko Palestini o ku pure o ki ai a ene kapinelesi. Ai au ku malawa rewa hango tonga ke tau whakau le rei. He malawa ke oua e kau mai e tau paremia. Tuku pia e kau minista ke nau mai ki whare. Me au e foi ata a Amerika. Pate tau whoki le mai o me ofi ke foi whakaturu motua. Kai ke kau mai e tui, ka oku sea i he kabineti. E se ke umea mahu inga ia, kau tui pena whakatokanga i he kau tufunga pe i kai, ai viro ai umea koe ni, ai mahu inga, ke oua te tau whakatahai ki nā tōru. Pera ka pau, so ke tau tō he taimini, whiri katoa, e kakai mo e hoi ki no pere, a kau whawhawhonga e whare. Whiri ki nā tōru, ai paremia, hani ihi kou nau peheke, whiri atake paremia. Ala tulewa paremia ko ia o kuhe whare pe o nau whaulau, nau mai o pure, whare. O si oia ke he paki conflict of interest. Ai nau kala mai he mea mai e paremia e o koe kia he paki ia. E nau mea koe ni, pa koe te whila mea ki ai. E vete a historia, pa vete he lao mo konistutone i ha taimi. Pa vete e ha pule anga e hoko mai. E ka pau koe foi whakaukau koe ia. Ta ko tae aunga e foi ngā aue ia ke justice pa mo right. Tae aunga ngā aue ia ke freedom. Ka pau o ku whakatonu hia i pene a koe ia. Ka te tau lere te he ai te hau pe pule anga. Ai pe nau tō tala pe whalao pe mo mea, ai pe nau tō te hae pure ana, ai au ngai foi ngā ue mai a koe mo umea nei whahe no te kea, nei a pe heke ka fōpe, ka ke ka koku whoki mai, o tui tonga te tuku atu, ki hulu koia, ko whai, mo umea na wlawe ke ai ki he Free Palestine koia a Amerika, Ia, malapita e pawapesa koe ko ki whehu pe ia ke mahino. Neongo koe whiri Palestini a Amerika. Ka ku hinga koe ke mahino po ke nau whiri a nau tolu ia o ku popular mau e Trump ia a popular vote. Ka ku hinga po ke o talamai po ke hangi koe na ki whamatala ki ai. O ka pahe kai e ko pau ke au e fo i whiri o wangeau fitu noa i he electoral college. Aia ko whehu ia kuia ko ki te hanganga whakamahino mai ki he kau whanongo. Ko hai o kune whao ko electoral college. Ko hai mea ko whafofonga haa ki nau tolu o ku whao ko electoral college. Ko electoral college, ko college whaifiri ko ia, o ku whiri mai a he ngai state o whakatatau ke toko rahi e nau kau whafofonga, kala ke maulerea kono whikai. Whakatatau ke nau kau whafofonga i he Senato. Pea mo e House of Representatives. Koe. Kapote ke sio ke whika koe kau electors. O menei makatuunga ki he toko rahi o population ni, pea mo e whafofonga ki he whare, ki he Congress, ki he whatahai e o ngomea. Koe whakaigiki, koe mea peo mahino ka tea, koe whakaigiki o ke anga no whae, koe foi hao o ku whiti au pita. So ku alo a Joe Biden ia o ua hima noa. O se alu au mawahe au pito i ki. Kai tū mau, so e talo e tū mau mai a Trump i he ua tafa. Kai koe u state koni po mo u wahenga koni na e mau mai. O mei koe foi tahai na e Pennsylvania o kua noa. Kua noa ka o erekte se.
Mauia e Joe Biden. O kai foi tahna hongo fulu mahalo po chocha po fe. Aya ko na tu mai fe fukia I uoni mafa. O kuto kia fa na tu tu nia electoral college I he mahalo la kwika ti sema. Ka bosi loba mai pe. Ai fili ai popular vote ia. Pe moe fili koe. Matu na fitu miliona. Fitu fa a Joe Biden ia. Aia koe fofua a uia koe toko lahi taha ia. I fili talu Demokralati Amerika. Koe toki a oe fili e toko taha ki fitu fa pe fitu nima miliona. Aia o ku tau wakai reiki ai. O ku whekau ake, o ku ebe ai hae whairea. Correlation. O ku ebe ai whekau ake, ai alu koe, ai toko lahia, ai whiri, pia moe alu koe, ai whika koe, ai kau electoral college. He ko hanga mo hio, koe ke na alu kehe nawa. Hangi koe ni. Ko sepa ke alu koe toko lahi koe, e tu ke wharea koe ke popular vote, ka koe alu koe whika koe o toko lahi. O hange ko whanonga whakataha pe ia, ka moe whika koe electoral vote. Ka koe whakaihiri koe mani ke whawhanak me kau senato, ka koe mea peo mahina mai, koe whiri mai o kau electors, o ku whiri me ngā professions ke. Aia koe hange koe kulawe ane ina he polkalama ki moa, o kui kai e whiri hanga ton ai palestini he vote koe ai kakai. Ka kuhu mairewa mea sili e taha pe ua hange koe electoral college. Pea kupehe na hite Demokralati, na tikai te ulavika, na hite Demokralati Republika, sia mane, o me mea e nau electoral college, wai na wahi ngoa ke ki ai. Aki pea e tui na e fofo ai mai Aristotelo ka mo e kaukariki. O ku kei whima pe kau matatao ke nau hu mai loto o whiri. Ai kau taki pe ko whiri ai taki. O he kai whiuma ai foi whiri kantiteiti ia ai loto e kakai whiuma pe mo e whiri whanatamolo hai ke hupi e whare. E whima o piro tonga ke whawhai ke he. Ko Demokralati kono hiku, ange ko lawe ki ai, ko e whiri o i kau kantiteiti ke hu ki e whare pe ko e wo whare e ua. Pa kone ngata ko ia, foi mea ke he whiri e taki, ko pau ke hu ma mea sivi ia. Ko mea e u whamoni ia, ko ene ki whapoto ange ia, ano whiri o hataki. Ame ko tau so ko tau ne ko franga e foi uma fili a ni ka o ki fa poto ane ia I he ke fili fa hanga tonu mai hata fa fo pe ha o ai pe fili ai pe ke palestini ko tau ate o ina ko ni roto ke ka ia ke fili maka di te pa fili mai pare mia ame ko ke isa to ame me bona na foto mai ha pai ka wa fo Sa, ko ne hanga tonu mai I he loto kakai. E malawa fefe ke ngā ue I loto me kau whare area na te kai ke nau whotutu pe ke nau whelotoi nau tau ke whiria ko pare mia. Ia whapalware malahi ai. Aia ku winga ai hono I kai ke ai ke whiri hanga tonu pe he ka ko pau ke to I ai mea sili I loto. Ko mea koe nai mauhala ano anki tonga ko te he tau whiri katoa pe kau whawhonga pe whiri e taki pe koe Demokralati kakatoa. Foi mauia koe ke tonu, ai ni kou kau whamuni I he u Demokralati Republika. Ia koe ta whokme koe ke whiri ke tunga koku a tonga no ta I he whare area. O ku ai whoke ngahi mea fua na uga koe check and balance koe ki he mawhai. Ai aku nau whakaata ka wai whiri whare area koe kakai, ku nau whakaata kakai ke
waha koe whi tau e wha, una whakaata ke whakahoko e vote of no confidence. Aia koe mea CV e ta. Una whakaata e kakai ke nau tohitangi. Koe ke maha nau tai fie maari e waha koe ia. Pea kauai mo nau whakaata koe ni ke whai whakailo whakawhare area. Ka koku wakai pe koku uwhehu ia pe oku pehe ngai whanua whakatemo kālanti. Oku pau ke ai e ngahi mea sibi pehe ni hanga whailo whawhare area. Peko tonga pe ia oku whai ai fwoi whailo whawhare area. Ka kai ke awe pe whailo ke whakamauanga. Ai ko mea ko ke talanoa ke. Koe ke maurere i whoki pina e whai ha whakailo whawhare area ki mua. E wa fe mo fulu pe ko foi me hange ko whakatara noa. Koi. O le asma ka te au ko mea i wa fe hongo fulu. Koi. He ko tawe tau tupu hake o te rei e usi o ke ko me lao. Pena e si. Mea pena wilo ina te ke Whailo whawhare. Whawhare ki moa i ku tupu hake. Ma mea ko mahino ki tau politiki. Koi. Sai ko mea taha ko tohitangi. Koi. Ko tohitangi ia ko mea ia whahoko ia na hauia he Magna Carta, hauia he English Bill of Rights, hauia ki he Bill of Rights Amerika, hau mei Britania mo Amerika ka tau tō. Nei kamata pe e tau whahau, ai tohitangi. Tohitangi. Aia koe mea ia o ku kaupe ia i he komistuto nemo e la au. Ia koe mea tahna ke talanoa ki ai koe whaiwhamau. Koi. Koia? Koi. Ia, koe whai whamau. Hange ko kura wete ke umaua me whai whamau. Nga te me e taha solo na ke talanoa ki me ano tōru. Aia koe vote of no confidence? Ia, koe vote of no confidence. Koe mea koe au mahina o pirika te au koe toke hao he uafe mo furu. Toke hao he uafe mo furu. Aia koe ke tau ilo. Koe tu foko niu whai whiri e tau fōu. E kai ke lava ia ke pure anga koe ni pe lava pe kai. O whakatatau foko pehe ke o se whai mahina e taha walo. Aia ko mau ia po mahina e taka. O se whai mahina e whia. Patongo fōu ke tau hanga o whai. I mean, ke ai ke tau toi whiri. A vote of no confidence. Koia. Pa kuna te tapu i hoke na toluia ke ona a whaha vote of no confidence ha toe mahina e mahina tahaua pe tahawalu pia osi koe ai pe whai koe whiri hoko. Aia ku haa holo pe pure angai ko ni e waha ai. Ia, aia he kai ke nau. Ako nea koe kou whatonga i. Tupunga koe, o wakai koe ki ai, koe vote of no confidence o ku hoko. O koe ngai pure anga e solo o ku hoko pe e ai. Ai koe uhinga ina mahe kau he kau tamaha nguofua ke nau whai. Hange ka teo kau o ku mau o ku kawa Australian. Koi, o kawa Australian. Aia, o ku te hanga whapapau i ka koe ku mau ke Australian i o ku malawa ke whai. Koi. Ka koe me ngai whanua, pea hange koe tohi tāngai o ku hoko pewe tohi tāngai ko me ai na usilawe ke. Pea koe mea koe ke whai whamau e ka uwhare area. O ku hoko ia i he pureanga whakatui, te makarati, te moe Republika. Te makarati. Koe ke he nia, koe ngahi whakaiki-iki, e ne whikauaki, pea moha komisoni, e ne whakatotoloi, mawahe me whare area. Toki o me whare area ke na ware ai, ka koe fo i whakatotolo. O ku whaia e komisoni whakatui, e koe komisoni pe. Aia koe tako Amerika rewa, o ku whai ai whakatotolo whakakomisoni kai te awe ke whare area. Ko tui ke te au, i he ku wakai, ka paupe e ai ke mahin, koe whoke a tau mea pehe ke ai ha komisoni. Na ai, hange koe tato e whoki koe, na ai komisoni ia ki he keisa tui wakanoo, ka koe komisoni ia o whai ia i tua, na kai ke whou ia koe whie mau ai whare area. He koe mea koe nei, ai mea koe mahu inga e mea koe komisoni o e whai hia, o whai hala, koe hae, ai mea koe ia. E whi komisoni koni, na ke tala mai na ke tohi ke he parenia, e ne mea mai ka te koe, o si awe ki he tamatu i pe mo e
Koe. Na mo whakatato koni. Ai koe anti-corruption commission ia. Iyo, koia. O komisoni whaihala. Komison whaihala. O kumahu inga rewa he kapau e tau keisi. Kai ke tau iro whai foki ke whotutu mo la koe na. Kapau mea si ame ke tui, ko ha mea kulolo ai. He na eo si finangalo, he na eo si wholawhala mai tui, ke whai mo whakahokoa. Kapau kuto i ki i lolo, kapau ko mo ni ia. Mahalo pe ua mea o ku ke i whahangau e kea tui mo i whakatato koni. Ka koe whake tau iro tonga pe koe hawa e komisoni, o whakatotolo i hawhaihia, hane ko keisa te whanoo, kune kau moia i hono whakatakakoe ku mau, na uhinga fui whakau i he ku mau ki mua, ke kau ai mohono sīnio kautaki o au ki whare area. Aia pa e wharea whakatotolo i ai, koe ki tau iro pe ku fōu ai ki whe, pe fōu mai ki whare area, pe ku fōu ke whamau anga. Ka koe umeere ke tau tau sio ke, e te au ia. Kapau e toi fōu mai ki whare area ke nau toke area. Kai kepe o ku whai e fwoi whakatototolo tau a taina ki ai komisoni. Hange pe ko mea koe na Australia, hange ko mea Amerika, pea toi whakakau ki ai mo e whamauanga. Ko mea koe o kai ke upopou i, ko whai fwoi whamau ai wharearea, ta iai ha komisoni, ta iai ha ne whikawaki, pea mo e whamauanga. O parapare mai. Kapau koe, ko mea koe ia nai whakotuu. Na foto he wa fe ngo furu ke ke fa papau mahina mai me ta no o ka pe ko foi foto fa bare mon o ka ke te hu ka to ha mafai ke na to le he o kupo e ua o mafai e tolu ka na u fa pe na to ni ko ta no fa ta ko ke ko ala blavo so ke ala blavo ke fa muy mahina o pitoi. Ia kau le whamau anga kia. Ia kau ngai a hato e tawhaaki. Foi wharea, ia komisoni. Wharea rea pe. Pe ai Europe na ngai komiti ke nau whakatotolo. O koe te maa ia ke te ai u komiti a wharea rea. O whema ia ke ua ke nau kau nau tolu ia ki hano whakatotolo a ke isi. Hata ia nau tolu. O koe te o whepa ke ma separation of powers. Kana te pena mai komiti na ngona na wakai horo na fotu horo o na te bahai pe kana ke na vai mahalo na koe ki loko sai mahalo ai koe ki loko whiunga pa anga ko wahe ku na uwhe mau peke te ai pe whanki komiti ke lahi ko ngā ki tahataha ke o whiofi hake tūnga wahenga ko na mau wahenga ai. Koe tū koe aho nau wāhenga, kai ke toi tā naki atu ha mea. Koe marunga taha ai e tūa e pūrea. Taka tā naki atu lewa, ai nau wahe o mataimi, mo te ai komiti, mo allowance, mo totong ke aru ki whē. Upo nasi ko ia, o ia ue. Ka kupā mawe foke tau ai o whawhea naki, ke kau CEO ke ona wahenga o whai whai ke toenga o e whonua. Lea ea tonga, talo e unofo a kia pa ko profesa ina ke whatuho a kau, o ku whaea whiwheka ke mea ko ia. Talo e whanofo pia koe ia au o sio, ki he toke ke he wahenga. O e kau wharearea, kau minista, ke mo e toenga o e whonua. Aia ko whanonga tupe ke ngai tālanga wahe ai minista me whatongia whaminista, wahe me whatongia wharearea. O hoko pēi murini, ka koe mea kouku o whiema o ke pot tatau ka moe toenga. Ka ku mea kou asmahina mai fulerei a pito. Ai vai, oi Katamu ko ia, Mola. Ai rewa koe ne tuku he tai nimi e profesa koe ne tuku e whare area o tō ngā he tai nimi. Tu ke hangi ngai wahe koe ne mawhai na ke whamatala ki ai.
ko hanai ha u ka pau e fia mau ia ke whano Sao Paulo e tau whale area ko ha funga ue fia mau ki ai ke lava o ha mahino separation of powers i whale area hange ko ni ku na ke ostala noa pe ki mua tau fia na whai whatongia pure anga hange ko o kotu whapanga ko e panga whale area whakawahenga kia na ave me e koe whatongia pure anga ko hanga Sao Paulo ku o ku ke whakaukau o totonu ia ke whai mo whakahoko ki whare area, kai lava ke asi mahino au pito a separation of powers. Ia ko ngahi me abe me ngahi me alala kon kutu ta no ke. E koe whai e foi Sao Paulo, e toi foi tu fonga whanua, e koe ngahi lao whanga. Ai koe foi fonga e o kuua pe. Tuku ke ka pau e li ka vai ki na to ka ko tu ko ya ta e le fi ka e ta fara ga ko ka no li ka vai ko ta no ke li ka vai ai tu i mo fa un ka no pe o ka ke na wi na ke ka fara re ko me avo ke ka no pe e ka fara re ko ta no li ka vai ka fa ko ni su ton ko tui koe whaunga ia koe toi whaia fo i Sao Paulo hange koe wafe hango whunu e kulahi au pite ngahi mea te whihito ia ke whai a hono tālangai ke whai hano whotutu o whai ai bakai whalerei ki ai ki he whehuka aki koe ni mo e whetoka ki ai separation of powers koe mea koe ni hange koe nau pure, e nau toi o atu o whaulao. Koe. Sire foi mea e koe. Ka nau toi whai whakamama. Koe. Whe mahi ki tau sio e ka pau mea e aia e komisoni ke nau whai whakamao, mo whakamao anga. Ka toki mai po nau wao whamatu. Koe. Pe sio ange pe anga whawhai te hono ai ke ua te nau pure, e ku seku tautanoa koe ke separation of powers, tautanoa me tatoria ka kuloi. Koe. O kuloi ia. Nai mōni ange ai ki mua e wa whengo furu e nai mea nei o si ai ke ua te nau te o mai o pure katoa pe o whaulau au katoa. Koe. Koe nau mai kai se ai tu i e whatato koni. Ko hinga e tau whahau, ko hinga i whakakau o e mahe o e mawhai. Ka koe ni, tau liri mai e ni, whepake o pito ia. Ka kutoi whihia whakei hange ko Australia ni. Ka koe ko kikehekehe, ko kikehekehe o mahu inga a eni. He ku whome Australia ni a ki he whare koe i olunga, ki senato. Whatonga. Neo kunau te o mai o pū o whaulao. Ka kunau hau o kuei e ulau e o whauia me he loa house. O ke si o kuei rewa kai koa ki koe ke he mahui. Ai koe nau tāre atu koe ke whafonga whikataha wahe. Ne ai mai e hoi ki no pere ke tuku nau tō ki toa. I kai koe tu koe ko nisu tonu whakate whakatui. Kono ai ke nau kata. Kono ai ke nau alu ki he whare ki olunga. E lawa rewa o i kai ke whepaki e nau whatongia pure e mwe nau te o maa whaula. So hange koe ni. Alu pe ai pare mia ai mwe ni kabineti o na ona to ke whare i olunga. Ko i e o whaia e nau fuhu. Ia whainga isiu o au ke isiu whaula. E kua hake ai ula o ia me mei mo e whotutu ia me whare i lalo. Ka nau hanga si ofi pe pasi. Se ke foi mea ko ia. O whia mau ke tau whakau ko tau tolu ia. Fu teke utua. Ai pure e kau kama. Ta e iai ha mea sini. Ka nau o mai o toi whaula. Se ke mea mau inga ia. Ke bakai halau whaanga pe ko toi saupu. Aia koe mea koe ki he vote of no confidence. Ko tu koe mea koe au sai pe. Ka koe umea sini
o pēha no sai, o te e ni hanga toko. Hau tau taimi, pēha mo paanga e whonua. Koe o whonua, koe ke iai e mea ia ko ia. Ka ko tau tolu e tonga. Ne tonu whoke whakaukau i lelei, mo e tau tuunga whakai paanga. La hea pita e umene whakatutu e wafe hango furu, ma alonga ngea he mauanga paanga ai whonua. Tau ai me foi whaunga punga, ai e tau whahau foi whaunga pure anga, ke hoa mo e tau tuunga whakai paanga o au mai kia tutukau mima. Koe tau kifika koe o whehunga mo population koe o kutoko taha kilu. Tau wiri taki tau tolu ia ke toko ua ono. Mei toko lahi ange kau ngā we ia he kau pūre. E lau koe a palo vea pēi. Ka kisio ki he. Oku i kai uhinga le ia ka mautolu he lo au. Ko e tau kau pūre e toko ua ono ke ki i population ni oku taha kilu tupusi i pe. Koe mea pēu hoko, koe fie mau e paanga lai. Pake sio ke hele whangalere ho tau pure a ngā tonga. Oku iai e uti pātmeni moe u proseki ai, koe whakapaanga pe me muri. Koe ki tau lapa tatono whakapaanga wa au ke he wahe. Ai tau kau consultant, pe moe wahe, na tau lere mai, i he pure anga tui waka no hau ka akerisi, na tau ui kore wahe ki muri. Koe tau patseti, support patseti, pesete whanoa, pe koe ni manoa kum me mui. Ke sio tona ke he umea ko ia, oku i kai whakapoto ia ki he wakai e lo au, ke tau ai e fufa unga pure anga, oku i kai ke tau lava to tongi ki nātu. Ko uhinga pina tau ai e to tolu ke tau iri whakate mukalati pa e toko wano, ko tau whawhalala e whan whakapaanga mai ki na tonu me New Zealand me Australia. Ae koe ne to tonu ke ua te tau hanga whakawahe koe whai pōpūrai. E koe mea ngari wārega historia, o mai e ka waka mo ka ekonomika mo tau hako e ka hau, o whakamahau mo tala noa ki tau tōnu na tau whakalere purianga, kana kai ki tau lawa whapaha. Pa koe o mea koe na ae wae me he mea, koe ai peia ke hawai, tau 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 whakatutu tau tōru koe tau here fund. Koe o mea na tau ai, ai e nusila mo a seria na oange, ke o hinga ke na ke i kau mai. He ku whakapaanga mai nao ai o mea lai. O koe whaki tau whatonga hango tata anoa ke external overseas consultant i he uma whaila lahi koe nu lau he kau filosefana ta whatata anoa mai kiki mua. Koe ke tau wakai tau tō ki ai, koe ai peia ke nau ke oange nau whani ke nau hu oange. He koe mahala koe pe sete fitu noa e tau wahenga wahe koe tonga, me he tau tuku hau. Pe sete ono noa maha. Pe koe whanoa rewa, koe hauia a ngā i toko ni, ke he pūre anga whaunga na tau whau. O kai ke tau lava tau tōro whapa. Koe ke make sense ia, koe ke uhinga ia ka. Meloa, pa ku pe he o mea kanu pe tala no mai ke. Lahi au pito o mea ia ke sau pūru. Ni koe tā anoa kone ki pare mea me kapneti ke nau mea kone ke nau paresteni pe he lulu tai he poate pe me mi pape kau mea ai pe toi tufa pe kone mea o mea mahu inga ia ke whahasio ki ai he koe justice koe mea koe whamau to tonu moeanga to tonu o ku whepaki ia mo whainga whakau au pe he pe a koe kai ngofua ia i he demokalati. E koe o mea o kai ke ngofua he demokalati i whakalukufua. E te tau toi ai pere e ta tau ka tau tōru. Hei kai ke ngofua ia tau tōru. Ka pau o ku tau whi e demokalati. Ka ke sio ke hoko mai ke he mea koina. Tala mai e ki pare mi a i kai. Koe mai o koina e demokalati. O ku hala ia ki he nepotism mo conflict of interest. Ko tonga pe mani, o kutala mai hene pare mia, i ngai whakatotoro katoa lau senturi ke conflict of interest mo nepotism o ku kehe pe hahana tolu ia uhinga. Pea ku mahina peka te au ia e tonga, ko uhinga e ke pare mia ia ki he tau mo ui whakakainga.
Pako o se ai au e fehu I ko ia I tonga. Tu o tolu pe wha, pana o se ai e ka poloka. Ka pau koe ke tau lava I ta tau tolu ai te moka alati. O te tau ta anoa te moka alati tau tolu. Tau ai ta tolu ka inga sisteme I. Ka inga sisteme o kumaoni. Koe foi mea ko ku fai ko he ki pare mia mo kabineti. Foi mea whakaka inga pe koe ke COVID. Aina me tala mai. Koe ke COVID tau no whakatonga. He pare ma pe tamasi ia te ke ang pe no inas. He ko hoku foho, he ko hoku toko ua. Pe anga COVID pe ia, ka te ke wanga pe awia ko hoku kaunga mea. Ko mea koe whakapone, ko mea koe whakawhamiri, ko mea ke he ia e ua, ka aku na whikau aki. Koe whakapone, o ku ke heia, koe whakawhamiri, o ku ke heia. Ka koe whakawhamiri, koe whakapone ai. Ka koe whakapone, koe whakawhamiri ai. I he whaunga. E ka pau te whakatata kia tia. Ka pau te pare mia. Pea iai mo ku kau minister. Pea fire procurement. Tala mai nai fire procurement. Pea hau koe ola koe au whangatuku. Ku mau pe ia e minister taha aku e hono foho. Mau pe he kau taha o whekau aki ki ai mari o minister taha. Ya mau pe he tamanga o e lahi ai ku pāti. E tonga, koe mahino kai ka te au e mo ui whakate mo kārati. Mo ui koe justice. I he tua lama ko ni sūtoni. Ko osu mau ia ia. Osu mau ia ia. He ku malawa ke tuku ia. Kai oange whanga maari e koe aki tua. Ke oua hai mai hangai mea mo ngai fe mau fa mo lare mo ngai uhinga fa family kia te au I e kutakaki taki pe kapau ko ia tau lere whakakainga pe ki tau tolu ia he kui kai par re mai ka ke ilo e whakakainga o kui kai whangofua ia e la mo ko ni stutone tuku ke hepe me la lahi e ua ko firi o e tui, mo firi o hoi ki no pere, o ku alu he toto koia. Ko ngo foi mea ea ua o ngo fua ko nisu. Ko e toenga, o ku ikai whak ngo fua ai ha whakaka inga, pia mo ha whakapone I he lao mo ko nisu. E hange ko foi tō wholofola mahau inga, o a tau whahau, I ke whare. Ato po ula ki wha. O kou whakaambe, ko ki moutoru, ai kau wharearea, me kau whafofohonga. Pea mo ki nau toru e mui mai e te au. Ke oa nā hoko e pure a ngā, pea mo e wharearea, ke mō mau kumi ai. Ai ngāhi le rei, whakatau taha a koe, mō whamiri, te koho kāinga. Pea koe mea ia tonga, koe parapare malahi. Koe ke uilo au ia, pe te taulawa o te ki awhi. Hao e pūre anga, whihia. Talu me he tau te mokalani. O koe koe toki whai e nie he pūre anga koe ni. Whai he pūre anga nei toko si, whai atu he pūre anga ki mua, tau alo atu ai. Pena tau nofo tuku a ki ia ke hoi ki no pere, mo whare lahi, o kuna whai pe he. E sio, tau to e whai pe mea tata. Whai I sio maho inga ia, whai maho ia ke tau whakakau I lahi e tau tōru. He ka pau o koe ke tau lawai. Ta uta e aunga ko ni sutone, ta e aunga tala noa tau a taina, ta aunga ta tala noa whamau to tonu, pe mo to tonu. Aia koe mea laha ia ka te au. No whanau pēo ia sio, ke kai ke tau lawa o mata aki, me he foi mea koe whakaka I ngai, o e whaunga pūre, ke au main ke te moko alati. Koe. Ai ka whai konga ia o ku whai ngā taa ko he tau, he te anga ko hono whakalere koe ai pure anga he ngā ue. Ko inga ko hangai koe ku ke tala noa ki ai. Ko taim ko tau whehu ia tai ke pure anga, koe o ku mō conflict of interest. Ta mai pure anga ia ku naka ki halawe na mau.
na follow pena to he due process e procurement. Pea whihu iat ka nau tolu o whalalaanga e procurement e pure anga pe ikai. Tamai na tonu ko procurement na nau fōu pe he due process o koe ke halao na mau ai ko mea pe mau inga tahake o mau e lao. Ai ku akahirewa e conflict of interest ia me whaka inga ki tua koe ke fuloko palapare mai ka nau tolu. Ko toe nia ke tauhanga o wakai I ko hame o ku failure e tau liliu tu funga fonua na whai wa whiongo fulu. Ko tau liliu o te mokalati ka ke lava hapure anga ia hene tu he taini mi. Ke ne lava o whai e fo I ngawe ko ia tuku e conflict of interest mo e nepotism. Ko ke tau loi pe lava solova e fo I whakaukau ko ia tu he taini mi palafes. Iyo, koe o kukau foki ki ai e whaunga hako. Koe. O kau ki ai whaunga hako, pea o ku te eki peke mahino e te mokalati ia tonga. Koe. Peke mahino e te mokalati. O te kai peke tu iau, ku mahino e te mokalati, ki he tau e whanoa, o a umai ki he ahon, pea mo i tu funga whanua koe na e whai. Koe unga ue katoa koe na e whai. Pea mo ea make whai e tu funga whanua. Koe whai ngā ue e kakai koe ia, kau matatao koe ia. Nei kai peke nā mahino e nā tōru ia. Ai te mokalati. He ka pāna nā mahino I tonga. He kai te tau whihanga hangai mo I umea koe ni. So koe mea maho inga e nā nau tangi ki ai ke ua whaha conflict of interest. Koe u hopo. Koe u laka whaha. Koe tutu o nuku alofa. Koe uhinga koe issue o nepotism mo conflict. Kake whakai ki ai. O sikoe pa tau whao e whonga pūre whao. Kutala mai e he ahon. Ne ke whaha alaia ki ai. Pea koe ki ha paropara lema I tau pepe hepe. Hange pe koe mea koe, ne tukua ki ia ke he hou eiki, ane awhi. He kone, koe tau lere mai, koe anga maheni, kone minista, whafafonga, pare mia, ha hoi ki no pere, o kone omi hono haa, mo hono ka inga, hani ihea ki nau tolu o whakangā ue. Na e asmai mea koe ia ki mui, kana kai kia hamea pehe ia ki mua he tau hau mea tau whahau. He nai pehe ne whakatututu a tau whahau. Mawai ua koe, o tupu koe ai koristonga. Nai tō whalwhalo rewa tau whahau, koe korisko tupu au, pe o kupuirea koe ni, pe nai talanoa I pehe korisko tupu. Ke nau whakatupu ke nau tolu ai tō kangataha, ke nau hanga o whakalotoi, o isa o whakalotui, mo whakakoi ai whanua. Neka ke whaha ai whakaka inga ia he whako e pure anga he me kamata. Whodu rewa koristonga, na koe tala rewa koristonga. Ko ki moutolu, ko korisko tupo uhe. Whai lotu, whai ngai whatongia anga whakawhonua. Pena e a koi mea la lahi e ua, koi ai koristupo ua au ke hea haoni. Koe ngā hitala e kua more. A koi e lotu, a koi pia mo anga whakawhonua o maalunga he korisko ia. O tu e koristonga, koe mena e whai a koi e koristonga mohono tala, o ki moutolu ke mohanga ngā wei ai purea. Pea koe ka ufofua ngā o whapureanga, na e whau ia mehe koristonga. Pa koe ngā he laine mahino mehe koristonga, na kei whai ngā e whafamilia. E ngā he laine mahino mehe koristonga, na ngā wei pureanga, pa kunau ke ngā wei peo au kea. Kana e toki huma rewa uwako kehe. Toki huma rewa whakako kau kehe. O mai ke loto. Taka mea kou ka wiku ki ai.
Ko o siefu centurie tahain ko alu ke ua. Ai tau hau me koni sutone. Kutoi o mai rewa kau taki he ahoni. O tala mai, ko kapneti mo pure anga, ko mea pe ia ai ngahi fo famili. Kana tau lere mai, ko koristonga. Pe kamata pe o hau, toi foki mai, toi hau e kakai me koris ko tupou o kau henga awe e pure anga. To galake ngai koris, hau fatah me koris ko a fo. Pe toi hau rewa, wa ere mo ngai apiako he ahau ni unau tokolahi i he pure anga. Pe nau tokolahi he whare area. Pe ukawa apiako ko tonga high school. Pe ukawa tonga high school, i he nau liliu lahi he pure anga he ahau ni. O ikai ko haku tala noa loi. O ku kau ki nau tau i he liliu mai me he whaunga e korisi ko tupou. Pe mo e korisi tonga. Ko apiako ia o ku maalohi taha i he loto pure anga he kaimin. Pe koe tau e tau hao pe mo Samuel Akiris po hima. Pe mo maalohi mai e kau korisi utuko tonga hai i loto i he whare area mo i loto he pure anga. Nau mei mao e nau tō ruia e ngai kupu koe o pure anga he ahau ni nau toko la. Ka koe umea koe au koe me hanga ue sia. Ka koe ni ku hao e whai kau kapineti a koe ni, tala mai nau tō ikai. O ku ikai, koe tau mea tato, koe tau ai whakakai ngā pe mo whakapone. Saia, koe kia tau iwi, tau tō koe kia ku iwi o ku e tonga. Tau lere vai. Tau awa pe ai pe ko tau o iku fito ai ma tau prosek. Kai oreba ku fai hanga fa matwa ya ko fo yolane to funga wa fe hango fu. Ai ko ne tu foco e professa que ko tau foca o ka te danimi ko me o se tatai e ko o se tatai mi. Ka ko unga te ta hoko at foke i he wiki ka au e ke hoko at peta o ta no te ke ta o ki he whaka mau anga. Ko i he whare area o ku mahino foki ki te koe o ta mahino i pe foki pe he ke kainga whanongo ko me o se ta unia. Ko tau ka hau ia ko tau longoa ai e mea ko campaign e whare area mo e whainga ko ke whaika whiri whare area. Ka koe na tau si o foki koe kau kantiteiti pe ko na o si alu i ha kulupu ki loto o pure anga. Ai kau kantiteiti ko e pātoa. Ko na o tō luia ko na o si au na tō pure anga. Pea koe kantiteiti ene pāti kakai e paka. O kuna o loto ngā lere ko he tainimi. Pea whewhi ohi holo. Koe anga ko ho whakafuafua koe ki he tau ka hau. Ko whe kusai ange. Ko tau alu ki fe ko fe tu nga tau hu ki ai whakatatau ke ngai whai tutu ni whai pure anga lolo tonga ku ke o stala noa mai ki ai ngai whoake ngai ha mo ha whakatatau ke ngai mea koni ko na os hoko ki he pātoa te tau ko tau unu rewa ku tau alu rewa ki fe ia ko fe tu tau hu ki ai whakapolitikare ki he whiriwhare area koni wafe wataha e tonga Kei te ririu hame aia. Kei te ririu, ia. Ikai. Tu punga ku tau o se hanga o hai whakapāti. Toi. Hei kai toi ke hapure anga. Ka tau, ka hu mai patoa he tau whou, e ka pai toi hoko atu eni. He kui kai toi lava ia ke whai hahu tau ata aina. E o mai hakau new plat, hakau toto fo, whainga taa pito e toto fo o uia. He ku whaipe me aia i he tutu uni ai upati. E ngau te kai ke whakonistone mo whakala. O kui kai te haku amanake au kuia ki e tau lere atu koe ni. E koe fo i pure anga ni kamata mai mea tui wakano. Nā ngai tōno no wai tuku ke he tōno no te mga no ke mea ke passport so po tius whai hopo ke. Ka nā ngai tōno no ia te mga no o ka ke ofi a ke tōno no i e pure anga o e pare mia ko pekia
e mo pure anga ko ni ko tono no rahi ko asma matu ka no ko ni ko ni ke he passporti ku e mele ngai tono no kana te ka ha un tono no ya hange ko foi tono no a patoa i he ume anana o fai ka fa rau hange pe ko le go fai na fai Trump ko i America le la o me con i su tone le re tu a he mo ni ka tapa te hoko mai ko ke e pare mia ko ni pe me ka tama ko ni ma te ko ka tama ta ta pe ni ba u ai kapte ko ni porque te to ko la yange ka tama pe me pure anga ke i he tau si o pe pa ku kamata pe de asimai e kuna do e fai pe me na tolo me ta tau na fai he pure anga ko ka huma pa to ai tau fo o me ta tau e na to e fai na to ria lari o liunga la ya nge na fai e pa ko ku poi ni e tonga o faka mo ni e he patoa ko kulupu o ku pehe ko tau kabe ma e te mokalati e kaimina na pure angai ta e faka te mokalati me a kotope me ko bakai ak mo loa harewa pure anga ko ni na uki kamata mai pe ke anga i te mokalaki ka kuna felo toi mo ho i ki he umea fika ak mo no puke puke ai mama luta so noa pe mo popo ke ne afio ko ngai foi ko futu ope e ku alu be ko taimi ke tau fas os ke fili tau fo o ku alu ke to lo matol wonge ai umea kuna fai o fe pa paki ya mo tu ko ni suto ne mo la ka ke mana tu i me na la ke ko ma fai lahi e pare mia hange pe ko fu ma fai lahi na ya ke risina ni nga wa ki fai nga ta he ta me lahi ke o hofi ai ma fai ko hange pe ko fai nga ta ke o hofi ma fai na e ia Trump pe o ku lo to nga ia Trump ko o me e fai nga ta ako eni ka pau ke na u hoko atu ka koe ke au ke amanake a koe ke au kuseo koe li riu hamea ko ke au kuseo koe li riu hamea ka kutou tou whae mea tatau koe nepotism lau whakapone lau whawhamiri o sea te pureanga koe to hoko mai na ke tau sio au mea pehe pureanga to wakanao na ke tau sio neongo koe purea hoi kino pere ko tau tōra ne kakakai, pe koe ka ainga, na te he kou kwa ke tau sa ia e umea koea. Ta hike hea tōro no whai e pureanga e patoa. Toi ta hike hea tōro no whai e pureanga koe ni, koe konga peni e patoa. Pātea kakakai koe konga e patoa. Aia, koe ke ulabau ke uwhiri atu pe ko whee pureanga, pe ko whee e pāti, pe ko si mau e tau mea i he whakapāti. Ko tau alo ata tō koe ni, ko tau alo mau pe ata tō. Ko tau alo kake ngata i he tau alo mau au, ko tau alo ke tau tō e tā aunga. Aia ka pau he i kake whasa au pūru ia mono umea kone ku pata anoa ke ai. Tonga koe ai ke tō e whakalere i whee koe hau pe ka tama he tau fōu o whai mea tata. He oku ata, me fu mea e ka nau tō. Na tau pe he e whai e tufunga e tau alu ke sāiangi. Tufunga e nau tolo e mea hala. I hanga koe waka. Ko he uhinga e mea hala. Ko he mea koe ke aparapare mai e solova. To e whaka ai pe a ke nau tolo ku nau humai, ke nau humai o kai. Mo nau ilo i ngai monu ia. O kunofo i loto. Po tutu mai mo nau hako, mo nau whanau ke nau kiu mai. Ke mua koe a professor. Koe umea koe a tonga o ku whepaki ia mo e wheta awhi aki. Mawhai. Ke loi, mea mahuinga taha au asmi Amerika. O tonge tau wako mea ai. Pea pehe ki Australiani, pea pehe ki Britania.
Koe mea koe whewakai aki, koe moe whesiri aki koe ai ngahi mawhawai e tolu. Pea pehe ke he media, pea moe ngahi mawhahi koe watala noa kia hei. O au ke ka wako, pea me civil society. Koi. E sio, kuitau sio wai ke Amerika. Whenga i koe ai whesiri aki. A Trump, we hu mai whamauanga, we hu mai kau whamaulahi, neongo koe kau whamaulahi nai whiri e Trump, ka koe ngahi mea lele iei ke tau wako mea i e whihanga ngai. O ku hanga atu e senato me he tāpuni a Trump, ka koe niko Joe Biden te menau tola. Koe ke whaha ai whakapone pe i e nau u whaha ai, I he tuu koe whare area, ha upe Republika, ha uiana. Koe tai meu nau whihanga hangai ai, o kuna tau takaha makai ai ngai kupula la he to fe paki e ko joga me ko no pe ko Trump ko te ne hanga la nga ai fili ko ne to don fa la o ke ka e tari he fa mau ka pa fe unga e ngai fa pomoni ka pa he ka fe unga ni ngai fa pomoni e ri mai fa mau ki to que si o que que uina ne palestini ana monica kai ya que pe que faire va fra totoro fa mawanga que ne tuwa ki ko me a fa tu ko fa mawanga ne ngo ku ne fili ka fa mawanga la ka toton que ta to sio o ku matala pe he ne ha ta to ko que sio o ya ku matala pe he ta to ru pe ne que fo tu uia que to masila me wa fe homo fu Ki monge o atu ke whakaose ta polokalama e profesa I he ahoni. O koe mea maare whakine na hoko I he weekend. E weekend konu tau si tu a mea ai. Na mahinu pohoki na ke talanoa mai, na ke tōtou o hake a hingoa o no pere tui wata o waka no, koe whakatata o e umea koni na whaikea ta talanoa. I he tukunga koe kui ai koe e hopo koe tu I wakano na e tangi whakosko hono whamo ua ki he ngau he community me tautea koe na hiri whako he kausula pe na e tangi rewa tu I wakano ki he whamawanga tangi o tangi ki ai ki whikawaki mo tikite mono whamo ua I ia koe pehe na e mahalo na e whokawalo I pe koe whainga uhinga pehe Pea na e tala foke he wiki ko o si ai hopo ko ia, ai tōtu uni koe kau whamau tangi, kau whamau pālangi e ni toko tolu. Ai na nauhanga rewa o whakaatātu I wakano. Na nauhanga o whakaatātu I wakano o hao me hopo tangi, o whamahino na I kaikea ha whamo on loi atu I wakano, I ngai mea koe na e tukuaki ia ki he kausula. Pea na e whakaha rewa e tu I wakano ai, neongo na ne o singa we ia ne community hours ko na o ange ko ke ne alonga we na kai ke tokanga ia ki ai na lot pe ke alonga we kana fai be ne tangi ko nga ke clear hono hingoa ai ko tu nga fa muy ko ki ai e professor e hopo ko atu va no I he tala tu ko si ka ko tu ko te e fa mari ko ni ke fra osi mai ta proklama ko o se ta taimi ki ahon kata toki hoko I he wika hau. Ia nei tau kawe I pe whaka e tui waka no ia ki. Koe kutala no pe whaki me he ene mo ua. Koia, koia. Kana e stara no pe tui waka no ki mua. O kui kai kaha makatu unga le ia ki hono whaka ilo ia whika waki mo ia passport. Koia, koia. Koe kutala no a tawa ta ina I tonga he koe no pere ia ho mau tau fia. Koia, koia. Pea ko whika waki whakae kāinga ki ai. E ko ia o kuno pere ka ki mautoru ki wātu, nuku, ngai koro katoa ia mautoru. Kana e o si mea pea tupo tui wakano ki ngai koro katoa ko ni ki hono ki ho mau kāinga. Nane o si mea pe, na I kaike ne whai e ia hahia whekawaku e passporti. Pea ke oa te mou o ha, he tene hanga pe o whai hono whatongia ke ne fuhui ki he ngata anga.
Pea ka paurewa e fihia, pea fihia. Ka tene fuhui he ne kai tene whai e ia hahia, te ka ok mo passporti. Ego ne me aia i ngā hifono ko koa wātu mo matahau mo mea. Pena i nofo rewa mau ka ngā, pea mo e whaitala ko ia. Pea hau foko ne fo mea, hau mo alo ngā ue community. Ka toi tangi. Ka koe mea mahu inga ai. Ko loia koe atu i wakano ko Clive Edwards. Ko loia ko ia i tua Pasifiki mo tua tonga. Ko loia lerei taha ia i tua Pasifiki na mo maman. Ko tano ke fatongia o loia. Ko ke ofo awia i ne alfa ngantu. O tala mai, o whaata he ka o whamao tangi. Aki pe uhinga e ua. Na e o stau ka bebe, e tu ano ki mua, na kai kene whai hakovi. E nā ne o simea ake, i hono, to whiaka atoa, ke o te moha, he na kai ke wha hakovi. Pa koe ni ku whai mai to tūne ka whamao. Pa koe taha, koe ne loia. Edwards, yeah. He ku leo mai lau. Ia e tamako e loe lele, Harrison e wha oange. Ka, koe kauloe e ki mui pe mea Clive Edwards. He ku hange ia hakau mentor kauloe a maarunga ngang a Clive ia Harrison, pa keisi a Harrison. Ia tu whaloe ai tahi moana. Wa ko tui ko pe mau ke a tau ka loe pe ko mea na ke mea ko ia wa fanga tu ko le roi to ma fa ho ma ne te ke fa no ngo o ko pe fe o ko fe ko ma no pe le o ko fe ai na ne hanga tau ka bi pa ne tala mai ka ma mo to ne ke ne fa e a ko pe ko to ta Wow. Kuma wofa pe mau tōru i ai me ngani ngai tōru no. Pai aho ko wātu he tau ko sina urea. Na ia tu waka no. Iai kai ngai wana ulea ina witonga. Kako i kulea na pe seso tonga. Tu ke ma. Tu wha maka tu mo tu waka no hao ke ngata anga i tai tau mō. Kako kuhinga wea ka no whatongia ka ke uhinga wea ni ke isko ni. Uhinga pia wea ko reunion ko watu ko mau mai ko kainga matolo tu i wakano. Ai ko ku poini. Ka ko na ku to ha fa feta. Ka ko ya fa ngatu ko ku tala noa e tonga. O ko fia ma pe fa e ta por kalama. He ko e por kalama ko to ape. O ku hawa nga he fa ka o fo. Me kai ke te ukiai. E makatu ma pe yo fa fe hui. Mo ka venga lo loto. Mo fi. O ku tatala noa e wiki ko toa. The separation of powers pa mo va ma fai. O dui ko ta por kalama hoko ka pa ke te ha mea. Ki wharearea pe mo kapneti. Pe malava kita alu ke whamau. Pa prama to e whehui. Ka pau te a u whehui ke toki ai mai au i ka hau o ku tatau mai. Ka kou whamalo atu ke te koe, malo whai whaftangia, whamalo atu ki howeiki me ka inga o ku mea mai. Malo pito e palofesa to e tāsa si o laftan. Malo pito e kei mauiwi ke whai whamatala, mo no whamaala ala, anga he kawe inga fihi pia mo maho inga koe ni. Koe lawa ia tau polkalama, tu funga whanua alo au, ki he ahoni. Tau toki hoko atu i he moni te wiki kahau, taim ka tau pe, hoko ai ua, taimi anu silani. Ka ta mawai ai, ka ta toki whelongo aki i wiki kahau, ke o atu ai, ke mua ke hoko o atu e ngahi tu waki. Ngai kautaha kuna au tokoni mai ki he ke sponsor ai hono whalere ngai polkalama peheni ka ko whamalo atu e palofesa
malo pito ai mau taimi e ahoni o fatu kia te koe pa mo family ki Australiana. O fatu. Ia. Malo pito e ka whanongo mo mea mai ki he polokalama tu funga whanua alo au ki ahoni. Malo pito e tau kau ki whanonga mai pe me he taimi na e ka matai ko polokalama ni hono tahawha. Pe koe ngahi polokalama mahu i ngaini o atu pe koe pou pou. Pea mono o atu ngai whamatala hanga tonu me ka tangata matao tau koe ni mala e ako. Koe ngā ke tokoni atu pe ke tau tuunga whakaako mo whapolitikare. Koe whiri, koe mea ia a koe, tawa taina pea mea pina. Koe whewhi tu ku ke whakaukau ki ai, ka koe o atu pe ngai whakaukau koe ni ke tokoni ki a tiki tau tolu kotoa pe. Whamalo atu homo mea mai i he polokalama ahoni. Whamanatu atu ngai polokalama kotoa ki he wikeni. Koe ko apongi ko tusite o ku oatua e fofua polokalama fa politikare e ku ui ko pulutousa ko polokalama fa politikare fo oweni sponsor pe e kautama ko ni to kota ko ni e pulutousa pe ku tua ke to polokalama ko ni ke de moutol ona ke to e polokalama ko ni o atu ia he hoko ai wa taimi anu silani tusite ai ko apongi ko pule lulu o ku atu ai polokalama nga maheni langa whanua ale mātua, aia o atu ia i he taimi fitu o e whiawhi pule lulu kotoa pe, aia ke hoko atu pe he wikeni a polokalama ko ia ke community ko ni, ko langa whanua ale mātua. I he tua pule lulu, o ku o atu rewa a polokalama ai, ko e polokalama le o kakai, aia o ku whai ai ha talanoa e whakaawatu e tau laini. Aia ko polokalama he tua pule lulu, ko o whahauko atu he taimi ua, taimi peheni pe, ua ho ata, a nusilani pe whakawa tu ai laine ke te ki mautolu. Ko kawe inga, ko palo parema, ko issue ko ni ko kou whai ki ai talanoa ki he lao whakanganga, pe oku lelei, pe oku kovi, ke whakahoko ha lao whakanganga ki he kawatonga, i hono o atu whakakomesi ale. O atu nga hitaria ko ni, ke te ki mautolu, ke mo wakai ki ai, ka koe polokalama ko ni o ku whakate whitoia ke whaha whetala no aki pia mai kakai ko haanga homo wakai ki hono kapau e whakalau i ai kawatonga. Ai e whahau koe polokalama ko ni i he ho ata to prelulu taimi i wā e whiawhi taimi anu silani pia i heni i he studio a Amanaki Halafi ko e tokotaha ko ni na ne whahau koe ngahi ngāwe lahi i Australia mo e kau apo ki he kawa ke mga tuunga ke whakaata e kawa ke whakahu ki Australia. Pea i hene a manaki ke whahatala noa moia pea mō mātari atu ngai whehui. Pea ke whai whenga ke hani i, ke lava ke nau lava mai mo nau tolu ke whahatala noa, ka e o atu he tō plei lulu taimi wā e whiawhi, e whakaata atu e laini telefoni, pea mo e laine i he messenger i he Facebooka, ke ngā ki nau tolu ngau e Facebooka, te ke lava tāma he messenger, o tau tala noa live i he polokalama ko ni tua pule lulu taimi wā e whiawhi he taimi anu silani. Mga koe tau ngahi polokalama i a toe ki he weekend. Pea ki mua ke u ose e polokalama i he ahoni. Ko kuloto ke o atu ai ngahi tuaki ko ni, ke ngahi kautaha ia, ko nau loto lerei, ke nau sponsor ai kautaha ngongo ko ni, ai Vipon Media, pea kuna utoko ni mai ke whahoko atu a ngahi polokalama ai a ku o atu anga maheni ke te ki motolu i he wike kotoa pe. Whamalo lahi atu kainga, homo ke i mamata e tau polokalama, ka tau mawa he ahoni mo ngahi tuaki ko ni, pe ka hiri ngahi tuaki, te tau toki whilaonga ke a pongpongi, taimi wā e whiawhia pongpongi. Ko au a Sylvester Tonga, pe me he Vipon Media, o whātu ke ki motolu hono kotoa. Tau pehe South Pacific Loans, bagaimana level sita le pou ia, mai kanta no whakamui, aia o ilo South Pacific Loans. Ke kautaha e ni, ua lau tau e nau toko ni a tau kainga tonga, mo Pasifiki loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lome kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolotonga e tau whewha uhi mo COVID-19. He ko osi whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau toko ni koe. Iha whahinga taimi pe, hoku ke whia mau se niti ai. Ke hau ka venga wha whamiri, ka venga he lotu,
fia mau seniti ki abe ki tonga. Pea koe hāpeha o fia mau seniti whakawawewave. Koe South Pacific Loans, pea tene lava, kene toko ni koe. Ka o ki kai ke tui mai, pea ke tō rewa ho o telefoni, o ke taila ai fika o i whakamaui, noa walu ngeau, walu walu, hiwa walu, walu walu. Pete ke au tono mai pea ki ho mau ofisi, i he fika ua o i Cavendish Drive i Manukau, pe koe ofisi i he whetaulaki anga o i Mount Wellington Highway, pe mo Penrose Road i Mount Wellington. South Pacific Loans, i he noa walu ngeau, walu walu, hiwa walu, walu walu. Koe whanangonongo e ni. Koe ongongolere e nia ki loto Aotearoa. Kainga tonga, ka pau o ke whakaukau ke whetongi a hao melere aki ha melere fo o e kuonga. Koe Chimana Wholesale Autos o loto o tahuhu, ai kaudaha melere ko fuola tau, e nau toko ni ho tau kainga Pasifiki o ta tawa i be koe hatu unga o ke iai. Aia e ne whakaofa e nau melere fo o pe te maa o whiunga mo ta wivi whapanga. Koe Chimana Wholesalers o loto o tahuhu e maotoa e veni 4-wheel drive, kehe wau ki he tau wafi o wanoa. Veni whamiri se avalu, se honfulu mo se tahaua. Te ka lau ki he mau ka oua, whaka of atu a melere. Whatonga iang e mau klasi veni manakoa ki he whamiri koe Mahintra tau wafi o wanoa. Oku sea fitu, alu ki whare lotu pe kakaha mo unga ka me koe laulo taha honoanga. Pe se te pe ona poin hiwani mai interest ke totongi whafoke. Tō orewa ho telefoni o ki rea mai ki he noa walungi au wha ono ua taha pe te au tono mai pe ki he whika ua walu o e Atkinson Avenue o loto o tahuhu. Chimana Wholesale Autos i he noa walungi au wha ono ua taha. Beautiful Tonga, ok lere mawhana i pe e program a ahi mo whakamaakolo ai Beautiful Tonga i he otongani. I kai ngata e ka o whai pōpōwangi e he kakai o ngahi tukui kolo, o tatau pe me niua o a o mai ki tonga tapuni, ai ahi kolo tonga whakaofa tau ke maa mo matawa mau pe. Toku kawe inga aki foki e he tak mamata ai Beautiful Tonga ke whaka ai mo whakaivia e kakai, pe mangahi whamiri he ngahi kolo ke tau tō ai ngahi akau mkakara, matala i akau mo akau tupua pe ke tauhi ke maa mau pe mo lanu mata ho tau ngahi aki. Ke konga pe ia e tau whamaloi sino mo ilerei ke tau huo, tafi, pea hiko e veve i tau ngahi api ke maa mau pe, pea ke tau latai mo manawa ia ea o maa mo fo o. Na ko i whanau ke whanawhana mau pe ki mo ai mau mea takoni, kai lava ke tau mo ilerei, mo hao me ngahi mahaki tau te fito ki he COVID tahiwa o ka o mai. Ka o mai ke tau Beautiful Tonga pe tau hike maa mo lanu mata mau pe, he koe tonga ia o tau lau kau mo pore ai. Beautiful Tonga o ko atu eni i hangalelei ai Tonga Tourism. Ko e whanangonongo e nia me kau taha Faustina Construction i he kainga tonga o loto Salt Lake City. Lo tonga e tau whiwhaauhi pe moe mahaki whakaauha ko COVID-19. O kei loto fia be ai Faustina Construction. Ke kei hoko atu e mau ngawe ofa he whahaita o momoko e tauni ki ho tau kainga tonga i loto Salt Lake City. Ko mau whahoko foki e ngau e whani i he tau kutoa pe o lave manua e ngahi community kehe pe. Pe pehe ke ngai access tonga i he wahenga Utah. Lolo tonga e tau e wangafulu tupu ko mau ngau e langa ai i he Utah State. O wanga pehen lewa e ngā wena, te ke fua pe e koe e ngahi whakamore kotoa pe, ki he nau e whakaau ngai ki ho o ngā we, pea e whakahoko lewa e he Faustina Construction ai ngā we lei pā maau i kai hatatongi. O tatawai pe koe hae whahinga ngā we langa o kuke fia mau ki he whakahoko. Me he ngā we sima driveways, basement, pe stepu, sidewalk, pe heke langa hao deck, retaining walls, landscape, pe koe hapea whainga ngā langa o kuke fia mau ke mau tokoni atu kia te koe lolotonga e whai ta momoko. Oua nā ke whainga tā ia, he whetu taki mai pe taku o ku mau sani tungua. He koe whai pe i he loto ofa mo e fia tokoni maau. Pea ke inasi ho tau kainga tonga i he fia o ku ausia e ngai community ke he i he ngau e ofa o ku mau whahoko.
O hounga ki he Faustina Construction, e ngahi tāpua ki e mo ui o tau inasi kotoa ai. Pea mo e whakatawange ke kei o ona pe nge ia mo e langi, he ki hi ngāue o tau lava ke whahoko. Ka pau o ke maho inga ia i he ngāue koe ni, telefoni mai rewa o lea ki a sione a holokatonga, i he malu no ataha wha ua nima ono no noa. Malu no ataha wha ua nima ono no noa, i he Faustina Construction. Opunga matai ki wakumala mafakatopotopulangi Si o tapapai Nei lalaia e petaulaki O katubula E angatu leva awawa ulaki Lelei e lia pe mi he kautaha aveuta ki tonga tapu pea mo wawau ko e tau ataina freight. Tainga tonga o loto Aotearoa. O ku fia mo loto mawhana maupe a e tau ataina freight ke whai whatongia maau i ho aveuta ka hoko ki tonga tapu pea mo wawau. Hangai ko ha awe hau container, pasi, lori, caterpillar. Pe ko whahinga mea leo le pe iha whahinga saisi pe. Awe katola, talamu, puha, nau whare, aisi. Pe ko hawhahinga nau langa pe. Ko e tau ataina freight pe taha. Tene lava ke ne whakatau ataina i ko e aki hatotongi mātu ak whakatu ina. O ki kai ngata he mau haweuta ki tonga, ka au mautoe o mai foki ma container mea kai aisi. Tuko taha i he mahina kotoa pe me baba, pea mo tonga tapu foki. O kei hoko atu pe foki e mau ave, ta e totongi ho katola ki tonga, pea mo baba. Pea paanga pe whaafe walungeau, a e mau container ki wawa i Novema pea mo December. Pea aku malawa ke mau tiliwa tu hawhainga puha pe, i hawhainga lalahi pe. Pea ka pau o ke whea mau talamu kaume, o ku te whia laka ka koe talamu he. Te mau tiliwa tu pe hao puha, pe talamu ki ho api, ke whao whia maalia i ho uta, te mau toe pick upu. Oua na ke whakaukau, ko ha aku talai hanga mai. Ka ke hau tonu mai mua o ke ki ahi e mau service. Pau, ofa, whiatokoni, pea loto i whatawhata mawhani. Whetodaki mai lewa, i he whika telefoni noa ua taha, ua ono taha, fitu nima tol fitu. O lea kia se misi tawatai. Pete ke hau tonu mai be, ko mau ia te i he whika nima, Fairburn Road, i Otahuhu. I he tau ataina freight. O ka sore mo pe whakaata O na i lau tau na liri